May adhawa ni ngela itaura na hepatitis B test na madhaw-saw. Asama ni lidula ni tataraw ni hepatitis B. Karato sana tango makikina na nito matubabali mana matirero bakyo. Sa kabibiki na manila hindi kaya bitator na hepatitis B test. Litartar mai kina taliboni 527 ono bituba 582 sa sikona www.sfhepbfree.org na kenay tukutuk matalilay. JJ's Food Shack. E tigo kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tigo talanga na to specials and the lomo ni madawa. Dong tamba and na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vato. Giritirito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nungu chisu nungu banua. Dorongode na vima maniono kina Vitu ene kawani bugululu we kemudawe California. Veima mani ruane kavi kina tolu and a single level lotilebu we kemando eviti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rogode na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. E senga dina ni karaurawa na daka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko nindreiva se senga ni waka motoka kanda u drena na tutu beto seaki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni voliboli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni voliboli ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Number di telefoni Diwa ono toluva diwa ono saibarua. Erto ngarabatalangan ni kenalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanonro to stoa kinanomu mati ni katumba. Endona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kuneini ndua mana weyatini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongo libu dhaike na kenara ni wetobi sena tobi kuna matini ngadha se liver cancer. Endende mendo kila kesate wikontiko. Mebakani sa ngusoti ni kene bakatakila kila se symptoms. Bakabo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngone kila monobaka nikevi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 527 ono vituva 582 sesi koba na nono to website www.sfhepbfree.org. Ena muna ngauna na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapo menda baka talutaka bosing ilutaka sa baka kapitak ni kakuni lo malenga sa tipin dono munua erau ni boka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Na vem matanggali kaka na itibigina mebaka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gay baka loka tabioka kena coleslaw surua tatni gelago bata na kena pie na bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosarangan no direct message virtual giringa kina vitu sa vitu tolo dio tolo dondo limono se onga wale saranga lito miko mai na nomota e na dio valuma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E rawatalanga ni rotoli dilibutaka ni ke mukatalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa, Kina Vato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California.